He whakarite, he whakarā kei ngā Pounamu te mahi. Tau mai rā koutou e! Hei tā koha atu ki ngā kaiaka o Aotearoa. Auntie Rānui Ngārimu and Uncle Fane Robinson came up with the design and put the name to the design, which is Ngā Rau Mahara. And the process, so we took care of the whole process from breaking down the big block of stone into slices. And then Tūtoko and I just went on to the grinders and ground off all of the excess stone, shaped them and carved them into nice pretty little pieces. Neke atu i te rimarau o ngā Pounamu ka tōhaina ki ngā kaiaka i mua i tā rātou haerenga ki Parī mō te tauma heke o te ao. Ko Tahutahi te ingoa o te momo Pounamu nei, waihoki he tino taonga ki te takiwa o Makaawhio. Tahutahi Pounamu comes from a really specific location that actually bears the name Tahutahi. And the stone used to be called Upland Snowflake Stone is what they used to call it. And when all of the interest happened around the stone and we started to get that stone back into our possession, people have fought in court cases and in lots of different battles to protect our rights and our interests over this stone. So it's hugely, hugely significant to our hapu. Ko tā e nei kai whakairo, he rereke tēnei Pounamu ki ngā momo e mōhiote ana e te tokorua nei. The weird thing about it is it's a very strong stone, but it's brittle. You can drop it 1,000 times and nothing will happen, then you drop it that one extra time and it can completely shatter. So I've worked with it once before. This time working with it was completely different. And having the knowledge around me that I had within Fane, within Caleb, helped a lot with being able to learn how to carve the stone properly. Kua rua te koutou tēnei hononga e mau tonu ana, waihoki kua whanake haere te ahurea Māori i roto i te tima Aotearoa nei. Te timatanga o tēnei kaupapa, i te tau 2002, ka tūtaki mātau ko Dave Carey, ko koira te kai whakahaere o te kapu o Tauawa. I tāna ki, e kapu he e tehi o ngā mea o ngā tikanga o te ao Māori ki roto i ngā kapa ngā taumā heke. I Tauawa, kare rātou e tino mōhio ana ki tō tātou ni ahure me pēhea kia tāpiri hai, kia whanake ai te ahure o te kapo o te whare o Pautangata. Pāta atu kia tā Mark i Tauawa, ko tāna whakautu, ai, ko Ngāi Tahu hei pau mō tō koutou nei kapa, ko tō tātou nei taonga, a te Pounamu ka tuku mai, titihi taonga ki tēnā tangata, ia rātou e hare atu ki te taumā heke o te ao. Ka peka atu ngā kaiaka me a rātou Pounamu ki Parī hei tērā marama. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News. Ko te reo, te take.